Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm. Benim Müslüman bir tuğanlarım. Kudayım buyursa biz şu Sülyal Bağat bizim bir tuğanlarımızga adeta Sevremenin tilmen aytqanda master class uyuşturup başladık. Şu monçoktordan atay jasalan kevir jasalgalı ko sumkalar var. Oşonu jasagında atay biz şuraya jekevizi süйлöştük. Kudayım buyursa şular mene oşo kol önörçülükte da bir yürötele dep çeştik. Eğer Kudayım buyursa oşo kol önörçülük menen oşular үйрөнүп alsa bularga da bir jumuş bolup kalabı degen bir maksat menen. Antkeni biz oşo koldan kelişince bularga ilim jagынан, jumuş jagынан kamsız kılганга hareket kılıp жатабыз. Kudayım buyursa mына биздин ошол өзүбүздүн мешіттин жамаатынын демөрчүлүгү менен эң алгачкы биринчи шур мончоктордун баарын өзүбүз алып бердик. Кудайым бuyurса булар ошону жасап бүтөт. Жасап бүткөндөн кийин содага чыгарып, сатып, кайра ошону улантып кетеби деген бир максатта. Андай болсо сиздердин көңүлүңүздө ошол биздин мастер класска бурабыз.